Šahovsko prvenstvo distrofičara Vojvodine, kako ga sada zovemo, započelo je kao prvenstvo Vojvodine u šahu za distrofičare negde 86. 87. godine. Sigurno nekih 20-ak prvenstava smo odigrali. U početku su, zbog malih sredstava, to bila prvenstva koja su se odigravala za jedan dan. Sudije su u početku bile one koje nađemo na lokalnom nivou, obično lokalne sudije, što kažu, opštinske i tako dalje, ali polako se stvarala sve veća grupa šahista i svih udruženja da bi konačno se opredelili da to držimo negde gde stvarno može za više dana. Mi smo se, evo, poslednjih 10 godina opredelili za jednog sudiju koji nas je, šta je najvažnije, recimo, za nas, da sudija razume da sudi osobama sa invaliditetom i da sav svoj nastup i, rekao bi, sve svoje napore prilagodi osobama sa invaliditetom. Moja dužnost je kao šahovskog sudije da se trudim i radim na tome da takmičenje protekne u duhu sa šahovskim pravilima, da ne bude nikakvih incidenata, što naravno uvek je i bilo do sada, a nadam se da će biti i u buduće. Šta karakterističe ovo takmičenje? Pa ne vidim da tu ima neke razlike u odnosu na druga takmičenja šahovska, znači primenjuje se sva šahovska pravila kao i na svim drugim takmičenjima. Malo specifično su u tome što salu treba podesiti tako da budu prilagodljive za osobe koje se kreću u kolicima, ali to nije nikakav problem i to uvek rešimo na obostrano zadovoljstvo. Ja se vrlo prijatno osjećam u ovom društvu, navikao sam se, evo to kažem 10 godina već, iako se družimo 3-4 dana godišnje, ja se ovde isto osjećam kao član ove porodice i dosta sam saznao o svim problemima i svemu što dotiče osobe koje su obolele distrofije. Zbog čega se uopšte i počelo sa šahom kao prvo? Zbog ograničenih fizičkih sposobnosti. A opet, mi kažemo, znamo da se nasuprot ograničenim sposobnostima razvija specijalno mozak i da je to određena psihička kombinacija koja dovodi do toga da su jednostavno zbog ograničenih sposobnosti razvijaju se psihičke, onda je šah prosto prirodna potreba, odnosno i prirodna igra u kojoj se može posvetiti to. To je tako. Ako je to dete ili ako je to osoba koja je dosta povučena u sebe, a hendikep uvek to izaziva, da se uvučete u svoju ljušturu i da vam niko ne treba sa strane, to je bio i prvi osnovni razlog. Zatim da im dokažemo da su sposobni i po svoje sposobnosti, posebno psihičkoj, ravni zdravim osobama. Nama je cilj da iskoristimo njihov potencijal i treća za mene jako važna komponenta, to je druženje. Mlada populacija u školama jako malo igra šah. I nesreća je u celoj Srbiji, mi imamo svega 2 juniora i to je Vojvođani. To je prošlogodišnje prvenstvo pokazalo. Oni tada osvajaju prva 2 mesta zato što nemaju konkurenciju. To vam je dokaz da jednostavno šah polako zamire, pa i među distrofičari. Šahom se bavim odavno, prvo sam počeo da igram sa dedom, deda me je naučio. Prvo je to bila neka kao zabava, da kažem, s njim sve igrao i mi se svidjela ta igra i tako. Ali nisam počeo da se bavim konkretno nekako u klubu sve do 2002. godine. Onda sam postao član šahovskog kluba Spartak u Subotici. Prvo sam išao na treninge redovno kad god sam mogao, ali onda nisam mogao svaki trening da dođem zbog škole i prevoz je bio problem najviše. Onda kad mi je deda preminuo, on nije bio ko da me vodi u klub, pa sam onda kući nastavio, ali sam ostao član kluba.
Stigao sam što se tiče kategorije do 3. kategorije, pa sam onda već malo slabije išao u klub, pa nisam toliko se fokusirao na to da povećam kategorije, ali sam nastojao da se bavim šahom redovno. Od nedavno sam, pre 2 godine sam i stipendista grada Subotice, dobijam kao sportista najbolji u šahu, jedan od najboljih. Kad god mi se pruži prilika, ja odem na neki da kažem, što se tiče osoba sa invaliditetom, mada to nije toliko često, s obzirom da idem u gimnaziju i nemam baš mnogo vremena da se bavim sa šahom, ali kad god imam priliku, ja se bavim sa njim. Osim ovih turnira, što se tiče osoba sa invaliditetom, išao sam nedavno i na turnir grada, otvoreno prvenstvo Subotice. S obzirom da ne mogu da dohvatim da celu tablu pokrijem rukama, fizički ne mogu. Obično je neko pored mene kome ja kažem potez i onda on uzme tako i pomeri i umesto mene budu moje ruke, da kažem. Nikome to ne smeta, dosta nisam se susreo sa nekim da je pravi problem oko toga, svi izađu u susret. Trag o nastanku šaha datira još iz vremena koja su daleko, daleko iza nas. Pretpostavlja se čak još i za vreme egipatske civilizacije. Reč šah koju danas koristimo nastala je iz persijskog jezika koje u prevodu znači kralj. Postoje mnoge legende koje nam govore o nastanku šaha, a jedna je od njih da je za vreme persijske vlasti persijski kralj Ništaspa tako reći bio nezadovoljan svojim lagodnim životom. Život mu je postao dosadan jer je iza sebe imao sve što je poželeo. Imao je bezbroj velikih pobjeda, bilo mu je dosadno da lovi, bilo mu je čak i dosadno u intrigama koje su se dešavale na dvorovima. Te je stoga odlučio da nagradi nekog ko će mu tada njegov život učiniti zanimljivijim. Mnogi su pokušavali u tome, ali bez većih uspeha. Sve dok se nije pojavio filozof Zaratrusta, koji je svojom originalnom tablom naučio kralja o pravilima šahovske igre. Šahom se bavim još od malih nogu, još kad sam bio mali, 6-7 godina, onda sam dobio, prvi put sam dobio za rođendan tablu i otad je šah moj sport. Uspesi su polako počeli da se nižu, vetrinu su mi maltene već male, što se tiče pehara, osvajanja pehara, medalja i ostalih diploma. Naravno u selu, odakle potičem na Svetozar Miletiću, pre 11 godina osnovao sam šahovski klub, gde redom takmiče sve redovne osobe. Evo, već 11 godina je klub kako postoji, ja sam osnivač i predsjednik tog kluba. Klub se takmiči u međuopštinskoj ligi, za sad imamo solidne uspehe, to je jedno čisto druženje. Pored toga, od pre 4 godine postao sam i predsjednik Somborskog opštinskog saveza šahovskih klubova, gde su predsjednici 8 klubova. Eto, izabrali su mene da ih ja predstavljam i vodim. U zadnje vreme u Somboru organizujem razne turnire za sticanje kategorije, zvanja, rejtinga. Kaže, zahvaljujući tome, Sombor je već na nivou do Vojvodine i Srbije već postoji jedno mesto o kome se već priča sa samopoštovanjem. Član sam isto šahovskog kluba koji se takmiči u prvoj ligi Vojvodine i drugoj ligi Srbije. Ja sam, što se tiče moje karijere, pa ja to zovem negdje na početku. A ostalo imam neke planove da se bavim dalje šahom, malo na većem nivou. Plan mi je da nastavim da se bavim šahom i da uvežbam svoje sposobnosti. Vrlo sam zadovoljan kako napredujem iz godine u godinu i nadam se da ću stići do veoma visokog nivoa, ali volio bi da imam što više vremena da se bavim s njim, mada da ne zaposlim i ostale obaveze što se tiče učenja, škole, druženja i tako. Ali uspijem uvek to da uklopim, pošto i volim šah,
volim da se družim, uvek se nađe vremena za ono što se voli. Šahovska tabla se sastoji od 64 polja u crnoj beloj boji. Neka istraživanja navode da dobri šahisti imaju i dobre verbalne sposobnosti. Takođe, neka istraživanja i govore da su jaki igrači počeli da igraju šah još u svojoj ranoj mladosti, da su najčešće veliki šahisti levoruki i da su rođeni u mesecima kasne zime ili početkom ranog proleća. Pošto je za pobedu u šahu potrebna strategija i taktika, šah je kao mentalni trening koji čini da rade mišići naše pameti. Thank you.